To Šemso bre, bičuj ga ko da je stojan bre, bičuj ga. A boga ti vidi što su navalili na mene. Mlatni ga nogom, Šemso. Evo, bolan mlatim, ja udaram, ali ne da se ovaj, jo. Vježba, mile, bez ovo, samo se mlatimo. Da ješ tako sokir, ali ovako malo akcijono, nemoj mene od prošli put, bolan, ne možeš se ni pogurat. Srčka, mislim da imam ovdje nešto za tebe. Aha, evo ga. Ovo će da se svidi bre. Tamo da pokažemo rođacima još jedan sokir iz starih vremena. Ajde baci da vidimo. Rođaci, ovo što sad Šemso igra vam je još jedan od klasika. Ovaj put vam ne moram govoriti kakva je grafika ili kakav je zvuk, sve to smo prošli sa prvim sokirom. Ovo je iz 90-ih, tako da i dalje ima čitavih 16 boja, a zvukovi u igri su slični onom zvuku kad pišeš po tabli, a kreda počne da škripi. Jebote krvare ti uši, čoveče, najbolje pokrite uši dok igrate ovu igru. Ali, ova igra je posebna po nečemu. Sjećate se one igre što je Šemso malo preigrao? Ono gdje idete ulicom i mlatite sve po redu? Pa jednog dana neki ludi Japanac ili možda par ludih Japanaca su seli ovako oko stola da popiju kafu i pričaju oni neke zezanci japanske i odluče da uzmu tu igru, zamene ulicu fudbalskim terenom i nazovu to soker. Mislim, niko nije mislio da će to biti ozbiljna ideja, ali na kraju je ispalo ovo. Udri ga Šemso, preuzeti loptu je! A jevo te ovo, pa ne daju prići lopti, ubiše me gamat. Da, to je poenta cijele igre kao što vidite rođaci. Dakle, ovo vam je Nintendo World Cup, ili ti Nintendo svjetsko prvenstvo. Najbrutalniji soker ikad. Ako ste gledali film Kung Fu Futbal, onda vam je jasno koja je fora. Ako niste, pauzirajte ovdje, pogledajte film, a onda se vratite. Auć, Šemso, mislim da bi ti slomija kičmu ako tako nastaviš. Joj, slomit ću ga ko međera, saš vid samo da mu prileti tam. Eto rođaci, to vam je glavna fora u celom ovom sokeru. Nije uopšte bitno ko će zabiti više golova. Bitno je samo ko će protivniku prvi slomiti kičmu. Ako slomite bar 3 kičme igračima, onda ste vi pobednik. Ako oni slome vama kičme, vi ste izgubili. Da, zaboravio sam da imaju ovaj dio igre gdje imaju prava pravila fudbala gdje trebate zapravo baciti loptu u mrežu, jel? Ili nekad kroz mrežu. Dakle, zabijate golove kad uspete proći odbranu, a da vam ne slome obe noge. A da nekad možete zabiti gol i od svog gola do njihovog gola, ali koliko su ludi golovi u ovoj igri ne treba vam govoriti, samo ćemo vas pustiti da gledate i uživate. Šemso, zabij mu ga, Šemso!